سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروزه ویدیو ما بورکای نوین که بسیار پلچات کردیم و در شهر نوسیبیرسک خلاکسگیرینک سیبی قرار داریم. من اینجا کروگی خلاکسگیرینک درون بازار فروکتوی کلان همین دو پره مگزین استانافکا 19 می لسنیتسکن فرداید من دوکانچی ما اینجا جایی главный автобусایی که تاجیکستان میرد. من داری وی میخواید در خانه نشسته پول کار کنید در کمپانی اتمی. این کمپانی به شما گان بالاتون نمیسازد. شما باید خرید بسیار نکنید. نمره ادیبه بانو روی اکران به مرحمت زنگ زنید. ادیبه بانو برای شما خوش را در کمپانی اتمی کار کنید با تمام اصول و نازکیش میفهمونه. نگاه کنید یعنی چقدر зарплата گرفتگیشو من روی اکران به مرحمت نمره ادیبه بانو به زنگ زنید. حتما شما به خوش را در کمپانی اتمی کار کنید میفهمونه. ما مرحمت بارای نو به حد بسیار پلچست کردیم. الکای با غفسکا همه نمود لباسکا آمد، کرته ها آمد. مرحمت کنید من اسپارتیونی ها، کرته غفسک، زجیمو نمود اشقتی دختر ها، ریزینگه های من بخیر پوپک مگویم. رومولو چند نمود رومولو که با زنجیرک داره که سیویتاش نبود، темный коричневыш набуд, цвета хакиш набуд. Бо мана марҳамат бо палчаткари рангое ки набуд палчаткарим. Бо рангое ки аллакай буд мо ба ҳаст фурӯш ба барои ки мо беҳад бисёр палчаткари будем. хаки цветаш набуд фурӯшанда. Бо расветкое ки набуд мо аллакай палчаткарим духтаро. халатои бамбукови мана хе клеткаҳое ки хати почаш палчат кардим духтаро. куртаҳои то размерҳои 60 рӯи хонупошакиҳо резиневи то рӯи хонупошакҳои то 60 палчат кардим размерҳои мана халатои бамбуки бо хати почаш барои духтарча 1,5 мо палчат кардим. хати почаш духтаро 200 то 54 размер қадаш беҳад дарози хушро 4 намуд расветкаш аст духтаро. با این نمود پلچت کریم ترویکا یعنی بیزروکافکاش 546 تا 52 دخترا. با کرتگاه که ها گرمک اوجه اینها کشمیری غفسک مترلاش اوجه لپشن اینها گرمک کش اوجه نرخش 2000 روبل رزمیرش استاندارد açıldı تا 48 میلیارد رزمیرش استاندارد میره قدش نگاه کنید از آن پایین رسیدگاه که رو اکران ببینید نلیچه هست دخترا. به حد گرمک که خوش رو اینها با حضور زمستان میپاشید برای که اینها مترالش غفسکک 4 نمود расветкаш аст. расветка رو اکران ببینید نلیچه هست دخترا. بهش دماغچه با انشالله جوای ویدیوش هم میکنیم. بسیار پرسیدن که ویدیوی نو کی میشد لباسای نو پلچات کردید می مرحمت دختر من خیلی خلاتچه ها با خلاتچه های بیکپشون که کرتای سپارتیونی تا 52 به حدی های فسانه شروع که با پلچات کردیم با پلچات کردیم بدیم تمام شد دختر مرحمت با برای شما پلچات کردیم. ترایکه ها نرخش 2500 بهترین دختر کاچستوش به حد ناس سپارتیونی دوخ نیتکه расветка رو اکران ببینید نلیچه هستیم 4 نمود расветка فیستاشکا سیاه کریچنیوی با اون خیلی بیجوی به فکرم расветкاش هست تا 52 رزمیرش کشاد خوش رو فوتبالکاش منم فوتبالکاش آستین داره ابولش میخواد کاستیومش پاچش خدی دخترا بهش کناپکا تا رزمیر 52 هست دخترا. доставки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه روان کنیم میشه طریق پاچتی روسیه که به کدام расветкаш محفوظ کنید شاپ کنید پارتای نمره ما واتساپ من روی اکرامه. доставка مونیم از شهر نوسیبیرسک. آدمی که در شهر نوسیبیرسک میتونه اومده اپش دیده پشت خریداری کنن. ما خلاکسگیرینک سیبی بهترین متریال‌ها 100% دخترها برای که ها двухнитка турецкий качествош нағз духтаро качествои беҳтарин мудоза фабрични марҳамат кунед духтаро бо варда ман куртакоки дароз ниҳо анча дароз қадаш 1,15 به فکرم قدش نرخش 2500 размераш açıldı تا 48 میلیارد دخترا. 4 نمود расветкаш айна микровелвет 2000 рублей دخترا.
به материалаш нағздувой кичой микровелветам бовар кунед материала 6 поштаги материал гармакагниҳоям спортивниҳо размерош асабиги кам мондагӣ ҳам расветка кам мондагӣ нархаш 2000 рубли гирем 2500 бу духтаро куртаҳое ки бо овардем духтаро бе почаиҳо ҳам ду куртачое ки атаги курткачаҳо пошта мешавад бе поча 1000 рубл размераш стандарт 42 то 48 цветош ду намуд тройка 2500 курта поча безрукавка духтаро бо ин намуд куртаҳо ҳаст духтаро расветка беҳад бисёр моделка беҳад бисёр бисёри светошо зеро видео ба нест бо видео мекунем духтаро ки ба ҳозир кадом намудаш махбут скриншот кунед парсед ҳама анимаҳое ки видео ки мебинед ҳамаш наличи ҳаст духтаро яъне барои фурӯш ҳаст духтаро курта қати костюмаш духтаро куртаош остинаш дароз пешош замокча размераш 44 то 50 костюмаш сниматка мешавад бе костюм курташа нигоҳ кунед остинаш дароз поёнаш кушода ки свободный наст духтаро плашо духтаро 2000 рубли 42 то 48 размера зарду сиёшай расцветкаш безрукавкичаи короткича дарозака духтаро размераи калон куртачаи спортивни почаш сиёҳоя марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш маъқул духтаро отправка мекунем тариқи почта ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад куртаи дарози хушрӯ духтаро иҳо абайни стил кушода нехе вайнею пафта меистад кушодак иҳоям абайни стил духтаро мана кушода ниҳоя анамин буд имрӯзи видеои мо духтаро ҳамин видео ма кадом чи маъқул шуд скриншот кунед партои номерои имо ватсаби манба боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед